Molweni nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyelela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili Mkhanyakude TV. Bafowethu inkulu ke indaba ke laphana wey'ngane zakwethu ke ukhuzani ke uphumele obala ke laphana wey'ngane zakwethu ke wachaza ke laphana ukuthi yena kahle kahle akuyena ke oyibize ngelembe kepha umbuso wamacika owamhlonipha ke nehawu nangebhandi elibhale ukuthi ilembe, akakaze yena ayibize ngelembe ke. Lokhu kushokele laphana ke kuyipost yakhe yanamhlanje wathi angikuphinde lokhu, mina angilona ilembe kodwa ke ngiyinkosi kaMaskandi. Khumbula ke ukuthi umthandeni khona namhlanje ke wey'ngane zakwethu naye ke uvele wathenga imoto yaphuma ine-number plate ebhalwe ukuthi ilembe. Khumbula ukuthi ke leli gama elithi ilembe ke bekade ke kuliwa ke laphana ke ngenkathi ke kushayana ke uquality ke naye ukhuzani bekusolakala ukuthi kubangwa lona leli gama elithi ilembe ke bafowethu. Kodwa ukhuzani ke manje ke useyicacisile ke laphana ukuthi yena akalona ke ilembe, kusho ukuthi leli gama ke selisele ngakumthandeni ke nakuquality ke wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba ke sidibane laphana kwi-comment section. Ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ma umusha ngiyacela wenze okulungile ke ucinze subscribe, ucinze nebhell ukuze uzothola ama-notification njalo masiphosta ivideo entsha. Siyi-channel siyabonga.